bhamu zidubula zisele kude ngasegarage zaduma ngathatha carpet ngandlala phansi kodwa ngalala embhedeni. Ngeze ukuthi ziyakhala le bhamu ziyeza ngahlala phansi eduze kombhede. Ithe ngihleli ngeze ukuthi ziyakhala ibhamu kwaqale yodwa ngasewindini yashaya kwabhobokela ngaphakathi yaphinde yesibili ngathulela ngathatha ifoni yami ngathi ngaba vele ngizofaka namhlanje angizitofela ifoni yami ngathatha ucingo lento yokuonisa ifoni ngabhoboza ifoni yami yathula yacisha nginafoni nje kumanje yafa 12 bullets azange ngithole ukusho ukuthi nje into eyenzeka kimi umqondo wahamba ngoba ngalesikhathi ngibulela ifoni angazange ukuthi ngibulalela into ngayidla koloza kanje kwanqamuka intambo lengaphakathi efonini ngiyibhoboza ngocingo yathula nje yathi tu le ngane lengilele nayo indala yayivelisa ngathi uma ngikhombisa izovele ivuvalo ngoba iyasaba vele ngathulela ngabonela inhlamvu ziyale zithi ntwi twi 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 ngahlalela ngathula ngabuka amavidiyo kathi vele ngizoshona ngisikuyafana umbhede wami mfishane ngeke ngikwazi ukungena ngaphansi kwakhe uma nje siyavala ngabo 6 siyavala sisendle saba ngishuke etoilet unophethe sizodotsa ibhakede ngoba yasaba ukuphuma eminyango yabona sakubunuku kwelo siyasaba mina ngiyasaba ngazika abantu mina ngiyasaba angitshele ma ukuthi okay since namhlanje bathe labantu abawu3 banjiwe bazovela namhlanje ne-expecting ayifanele baboshwe bengaphumi nje fanele ababoshwe bakwazi ukuveza nabanye ababe nabo ngoba kuthiwa babe-10 asazi fanele baboshwe bona ukududula ningazinenzeli futhi abafazi into yadubuleka kakhulu lapha bamagwala nabo labantu waye bangadubula amadoda nangabe baxabene nomuntu waye bangadubulile umuntu abaxabene naye abekho nabantu abaxabana seza ukuthi kunabantu abaxabene sezuyibhamu lezi sidubula ngiyabonga manje igama lami ngithina Thenda Mzima 9 zikaJune I think it was around 20 to 9 besihleli nje ngaphandle then sezwa nje ukukhala isibhamu and thina sitshela ukuthi ahlekade bekuyinto nje engajwayelekile le so thina besitshela ukuthi maybe ama-cricket or something but sabona ukuthi lento le iyaqhubeka iyaphambili hawu kwathi kahlala isikhathi sabona nje abantu abaningi bayagijima sanami ngagijima balekele endlini ngoba kwami nje bengingekude kakhulu ngendlu yami abalekela ngene endlini ngakhiya umnyango ngangena ngaphansi kombhede wakhala isibhamu almost 15 minutes wakhala isibhamu then after 15 minutes lezo igebengu lezi zabaleka zahamba sathi masezihambile sazothi sesiphuma amaphoyisa esekhona masiphumela ngaphandle saqala ukuhamba sibona ukuthi kunabantu abashonile kwashona abantu abangango-12 kuleyo 12 bekunabantu engibaziyo mina engibuya nabo ekhaya omunye uthiwa uyilari Ntovu bamngcwabile naye omunye uthiwa uPrince Ndlovu sazongcwatshwa kusasa namhlanje service yakhe so then namhlanje khona sizinyuza ukuthi bakhona abawu3 abatholakele so laba bantu yikho sila ecourt njoba silapha ecourt nathi expect ukuthi laba bantu njoba makushiwo ukuthi abantu laba bafike ne-taxi bebewu10 phakathi etaxini babezoyehla so thina sifuna ukuthi babanjwe bonke njoba kutholakale 3 sifuna bonke betholakale bebewu10 ngoba ngeke kutholakale i3 kuphela abanye bengatholakali laba bakhona ababanjiwe kumele basho ukuthi abanye babo bakuphi ngeke beze besitshela ukuthi abanye ababazi ngoba thina kwaba nezibhamu eziningi ezakhalayo phakathi la and abantu abaningi sisa-traumatized phakathi inhliziyo zethu zibuhlungu ngoba abantu abashonile bashonele nento abangayazi bafike nje laba abantu beyihlalele ney'ngane ezincane phakathi laphana zikhona zithukile nje uzozizwa sezidlala ngathi zidlala ama-toys uzizwe nje zikhuluma nje zithi
ekukhala isibhamu bhubhubhubhu. So uyayibona ukuthi ingane into leyo uzokhule nayo ecabanga ukuthi isibhamu into eyi-toy, izinto yokudlalisa, kanti into leyo esizobahlukumeza abantwana bazabakhulu. So thina nje into esiyifunayo, into esiyithandazelayo ukuthi laba bantu babanjwe, kube i-justice for abantu laba bawu-12 abashonile, and futhi abasekho yi-12 ngoba songathi indaba iyanyuka. Kumanje sithi ukuthi khona omunye owasuka washonela endlini esedischargile. Shuthi i-trauma leyo esibulala abanye ngoba indaba leyo abanye abakabuye, abanye omunye ubuye izolo esibhedlela, abanye abakabuye. So and nalapha ade sihlala khona abantu abaningi abasekho sebemuvile nendaba yokuthi abantu bayesaba. Asikabi free, ngeke sithi ukuthi si-free ngoba kwanje abantu abawu-3, abanye abakhona laba abawu-7. Kusho ukuthi kungenzeka babuye. Sisasenama-what if bengabuya back, asikho safe. So sifuna nje ukuthi abomthetho bezama ukuthi basibambele laba abasela abawu-7, besho ukuthi nje laba abantu bebebabulalelana, abantu aba-innocent abangenzanga lutho. Sisaphatheke kabi kakhulu silapha eJapas Settlement.